Yan, sup mga ka-90s. Yan, welcome to my channel, Spidey92. Huwag niyo kalimutang supportahan ka-90s ha. Yan, maglalaban tayo ng gagamba. Gensan versus Surigao Lines. Yan. Nakita ko muna yung mga parteng maglalaban ka-90s. Pakita ko ka-90s ha. Yan. Surigao Lines. Yan. Tigrihan ka-90s. Yan. Grabe yung marking sa likod ka-90s. Mula-mula pa yung pa. Yan. Tigrihan. Butchog. Butchog ka-90s pero matapang to. Yan. Surigao Lines. Matapang to ka-90s ha. Gensan Lines naman ka-90s. Mas mahaba siguro yung galamay. Ito ka-90s, Gensan Lines. Dilaw. Kulay dilaw ka-90s. So yan o. Yan, sila naman maglalaban ka-90s. So one win na to. Mas ito, Gensan Lines, dilaw. Pili na kayo ka-90s, dilaw. Yan. Sa galamay ka-90s, mas mahaba talaga yung Gensan kasi mas malalaki talaga yung Gensan ka-90s kaysa sa Surigao Lines. Hindi pa kasi tayo nakahanap ng mas mahabang galamay ka-90s, Surigao Lines. So, game na natin ka-90s. So pili na kayo ka-90s. Sino yung ano ba kung Gensan Lines pa kayo o Surigao Lines? Para sa akin, Surigao Lines talaga ako. Iba talaga yung tapang ng Surigao Lines ka-90s. Game. Sakmalan agad ka-90s. Sakmalan agad. Kabilangan ng isa yung Surigao Lines ka-90s ha. Grabe yung katis. Kabilangan ng isa yung Surigao Lines ka-90s ha. Tapang ng Gensan Lines. Saktan kasi nga naman magpapatuloy. Dalawang bagsak na ka-90s. Hindi parang matatalo ata yung Surigao Lines ka-90s. Grabe yung katis oh. Yun! Kaya natin ka-90s. Grabe yung Gensan na to. Kung sa laki talaga ka-90s sa Portuguese to kasi mas matakas mahaba kasi Gensan. So, maglaban pa rin natin.
Puro katis din yung ano ka-90s o yung Gensan, no? Tingnan nyo ka-90s, no? Daming katis, no? Bakit yung Surigao Lines? Grabe. Damage yung Gensan ka-90s, no? Kita yung katis, no? Yung katis ka-90s, no? Papalag pa itong Surigao Lines ka-90s, ha? Tatabla pa to. Tayo nang mahiling dalawang gagamba lang ang pisa. Daming katis din yung ano, yung Gensan. Yung matatabla pa ka ng base. Masakpan kasi yung Gensan, no? Daman sila ka-90s, no? Mas mahaba talaga yung pangilang Gensan. Para matatabla to ka-90s, ha? Barit kasi talaga yung matapang yun kasi yung bino ng Surigao Lines. Yan, no? Para hindi napapalag yung Gensan. Yun. Nag-iingal yung Gensan ka-90s, no? Daming katis. Para matatabla-patan yung ka-90s. Panangin ka-90s. Yun! Yun! Higaan sila ka-90s. Talaga kaya sa para matatabla-patan ito ka-90s, ha? Yun! Ka-90s, ha? Lalaban pa rin yung Surigao Lines ka-90s. Kaya hindi naman din yung ano, yung Gensan Lines. Alam pa itong Surigao Lines. Buhay pa yung Surigao Lines ka-90s, no? Grabe yung tapang. Parang yung kondisyon to, ha? Nangina na kasi. Grabe yung natanggal sa kanyang mga ano, galamay ka-90s, eh. Yan. Kita mo dito. Yung galamay, oh. Grabe, 3 galamay yung naputol. Yan, oh. Yan, pumapalag pa rin yung Surigao Lines ka-90s, oh. Gumagalaw pa. Gumagalaw pa yung Surigao ka-90s. Mas malaki talaga yung Gensan ka-90s, ha. May bigyan yung ano.
Yan, so hindi na sila panalo yung Gensan ka-90s. Sayang. Yan, gumagalaw pa yung Surigao Lines. Kumapalag pa pero dami siya